Kinong dia dok masih hayau mau keruat mentagas ngi kakat kendai terik jeliu. Kila sedang biang bandia dok masih hayau mau keruat Southwest Khasi Hills District. Hadian bekila sange bandia neot dok masih lakumpa artayau tam AA. Nakadaw kajingwan linksham kajingpang lumpy skin disease yaki masih. Nakaliang uba pailan ramsiat badai Presiden ke Association nong ot dok masih hayau mau keruan. Ula pensyai patba bagajing sange ban ot dok masih hakini ke artayau beladam. Kadai namar kajing yok pangki masih hakabaki beriau kila duna banwan tiat iki dok masih. Kumta nakaliang ke Association nong ot dok kahaban sange shwa bandia dok masih. Namar kata mentagas ngining kong kakat kendai terik jeliu kila sedang biang ban ot dok masih dah kabaki ot tanghe ki masih ki bakwat bakya ki bamsham ladan kinu ki dak jingpang haki. Hadin bagi kang artayo ngadau jong kajing jur kini kajing pang masih hakini ki sengi ki baladep yang rei matang iba kini kajing pang kalmina kini kani jong miru mulai sedang bagi ot biang itu masih buat habangi ot itu masih musta tum ki pajba na kaling jungi tepat ba kundai ban air ban don ko lagu nang sngew pola mal bangi na kaling ot betang ko masih di bala ibom don ko dak di pang di basak di baklan ba ida buru kiji maham nanta iwe pati para nong ordo ba kundai ban sya hiru ban ot iki masih tiba nakaling dungi kasinjuk ni itu ba kidon dak kamet joki de da kawai kasur ni layarai ba ni sange akini artayo bladep ba ni ban sedang biang muta kasni katna tarik ni lanjun ba ni la penbet ru ba ni nom sya ya no ban ot ya kini masih tibala don dak Jepang dan rai di ban ot betang ya kini masih masyad ki baklan kidom don kono dak di nakaling jungang tepat ya ipalba ba hidai ban susngan hidai ban sitin namar ba nakaling jungi kumba doktor penerhi ong ba kamdon kono jikta kana ke Jepang wat langi bam ya kini masih kiba wat don Jepang langi kiba lapang tenre na kali ngim sunut ban ong kustan marba ngim tip tenre na kali ngim tip betang ini masih ki bomdan kono Jepang lan ka kadak hakamet mo te ni le kita tenre ki masih ki don dak mata ngel kang persa ba ngilam sa